Manifestacija Mali sajam sporta se već 8 godina održava u organizaciji Sportskog saveza Srbije uz podršku Ministarstva omladine i sporta. Priboj je kao jedan od 5 gradova u kome je održana ova manifestacija okupio sportske klubove, a u organizaciji lokalnog sportskog saveza i tako svim zainteresovanim ljubiteljima sporta i rekreacije predstavio osnovni cilj, a to je što veće uključivanje mladih u svet sporta. Polaznici predškolske ustanove Neven uzeli su učešće pa su svojim performansom poželeli dobrodošlicu na ovu manifestaciju. U ime lokalne samouprave prisutne je pozdravio Boris Mrdović, predsjednik Skupštine opštine Priboj. Ovo je jedan praznik pre svega mladosti, ovo je jedna fina manifestacija jer kroz ovaj vid delatnosti i organizacije mlade generacije opredeljujemo pre svega na zdrave načine života. Posebno želim da kažem da opština Priboj jedan značajan deo sredstava opredeljuje za sportski amaterizam, odnosno za funkcionisanje sporta u Priboju. Naravno, svaka dobra ideja će naići na plodno tle kada govorimo o sportu u Priboju i mi ćemo, makoliko naš budžet bio skroman i skučen, iznaći prostora i načina da afirmišemo sve dobre ideje koje mladi ljudi, odnosno sportisti Priboja, iznose pred nas kao donosioce odluka kada opredeljujemo budžetska sredstva i naravno aktivnosti u tom pravcu. Mali sajam sporta u Priboju proglasio je otvorenim olimpijski šampion i osvajač medalja sa najvećih svetskih takmičenja, rvača Davor Štefanek, predsjednik Sportskog saveza Srbije, koji je izrazio divljenje lepom slikom i pozvao svu decu Priboja da se bave sportom kojim oni žele. Sport je zdrav i treba ga jednostavno negovati i zaista ta deca treba više vremena da provode na sportskim terenima, strunjačama, više da se druže, a manje da koriste prvenstveno kompjutere, laptopove, telefone. To je jednostavno moj cilj od pre 2 godine kad sam došao na čelo Sportskog saveza, da jednostavno što više dece uvučem u sportske sale i dvorane, da se jednostavno što više deca bave sportom, a ne tehnologijom. Učesnicima 5. malog sajma sporta obratio se i Pribojac Goran Bojović, direktor Republičkog zavoda za sport i medicinu sporta, koji je između ostalo govorio i o povezanosti sporta i medicine, odnosno svega što je na tom polju urađeno i poboljšano. Naše ministarstvo i kabinet ministra Udovičića je 2016. prihvatilo našu inicijativu da deca od 6 do 14 godina budu deo sportsko-medicinskih i sportskih pregleda i ti pregledi su za decu u celoj Srbiji besplatni. Naravno, ima tu neka administrativna procedura gde roditelji nisu bili upoznati i mislim da je Srbija prva zemlja koja je pošla tim stopama i bili smo ponosni u Turskoj kada su svi tražili pelcer kako oni da nastave u svojim zemljama to. Sportski savez Priboja odgovorio je u potpunosti ovom zadatku i opravdao ulogu dobrog domaćina malog sajma sporta. Ono što još mogu da kažem, dalje aktivnosti Sportskog saveza vezuju se za veliki sajam sporta gde će Priboj uzeti učešće. To će biti posljednja manifestacija u ovoj godini. A šta kažu i kakav savjet imaju pribojski sportisti, učesnici malog sajma sporta? Bitno je baviti se sportom, nebitno da li to bio kickboks ili bilo koji drugi sport, jednostavno da deca od, da kažem, tog nekog najranijeg uzrasta, od 4, 5, 6 godina, prođu kroz te školice sporta, da spoznaju šta je to tim jedan, šta je delovanje kao tim, šta je saradnja, šta je druženje probitno. Pa mislim da je sad karate najbitnije trenirati zbog svoga zdravlja, prvenstveno zbog druženja i društva. Odlučila sam da se bavim karateom baš zbog toga što mi je, da kažem, bila potrebna koncentracija, disciplina i tako dalje. Također karateom se bavim i zbog toga što upotpunjuje moj život. Da kažem, potpunjuje mi slobodno vreme, jako puno druženja ima, pogotovo na takmičenjima. Stekla sam puno prijatelja, ne samo iz Srbije, već i iz drugih zemalja na ovim međunarodnim takmičenjima koji su u Srbiji i u drugim zemljama. Na malom sajmu sporta koji je održan u Priboju učešće je uzelo 17 klubova, a kompletna manifestacija uvertira je za sajam sporta koji se od 22. do 24. novembra održava u Beogradu.